Kwiragwo ukururiaga unini na mundu angiaga kuigira muthithu kana kwiyaka riria munini muturire wake wa ukuruini ni urituhaga na mundu agakorwo na mathina undu uria utigaga andu aingi makirora andu angi iguru niguo kumateithiriria. Undu niguo utumite Mbeu njithi kaunti-ini ya Nyeri aria ni athaki a timu itiganite kuheo mataro ma mathako na maria mangiramata kigina kiria marihagwo niguo gwaka muturire wao wa ukuruini ta uria murugamiriri wa gikundi kia International Cooperative Alliance Africa Dagitari Aris Karimi aratariria. Ta yuthi ni tukoretwo tugicomplain maita maingi tutire na wira tukauga tutire na mbeca no muthi ni tukite kuheo mataro maria tungihota kindu kiu kinini turona ni tukurehe hamwe undu ungi tutigakorwo tukiona o guthaka mubira peke yake tukorwo tukiona beyond guthaka mubira niki kingi tungika. Tunawa train on financial literacy na cooperative entrepreneurship. Sababu gani? Maisha sio kucheza mpira pekee. Lazima ufikirie venye we mwenyewe utajisukuma maisha mbele, because between 18 and 35 you are strong, but after that unahitaji kuwa na kitu ingine to fall back on, kitu ingine kwa maisha yenye unaweza fanya. Minister wa githomo na mathako kaunti-ini ya Nyeri Margaret Macharia ugite thirikari ya kaunti ya Nyeri ni guthii na mbere na kuhura njeki irabu cia mithako itiganite hari ukuria wa taranda amu kuhitukira mathako mundu no eyandike. Andu ethe ni mendete mubira ona gutuika no turageria kurutithania wira na kiama gitagwo Kenya Football Federation nigetha tuhote kuinua kana kumagucia aria mari na kuria maranjia guthaka mokokire. No athaki makiuga githomo giki ni gikumaguna na njira nene. Come to this workshop, tunaambiwa venye tunaweza, the little we get we can save and maybe ikue poa at the end. Giribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri ni njitagwo wahu.